Ali ja i dalje ne znam put do kuće. Aha, imam plan. Pratite me. Frankie, jesi li siguran u svoj plan? Naravno, moramo se vratiti u prošlost i pronaći gdje je Mila pogrešno skrenula i zalutala. Aha, evo nas. Ovo je mašina za putovanje kroz vrijeme. To je samo lift. I to veoma stari lift. Sve čarovne stvari na prvi pogled izgledaju obično. Vidi! Ukoliko želite putovati kroz vrijeme, ukucajte šifru 34443, pritisnite dugme bijelo i povucite se za uvo lijevo. Jesu li ovo one iste ovce koje brojim kada mogu da zaspijem? Vidim im karte. Mila, da li se sjećaš ičega iz svoje prošlosti što ima veze sa morem? Bila sam u Budvi sa roditeljima dok sam bila mala. Podijelit ćemo se. Ja i Mila idemo ovim putem, a vas dvoje ostanite ovdje i čuvajte stražu. Dogovoreno. Zdravo, Pok. Zdravo, Franki, druže stari. Koja je ova djevojčica? Ovo je Mila. Upoznaćeš u budućnosti. Budućnost? Interesantno. Ima li gusara u budućnosti? Gusara! A šalim se, bre. Kakvih, bre, gusara? Šta vam je to oko ruke? A, to su neki čvorovi koje pravim. Češ da te naučim neki? Može. Ambulantni čvor. Njega možemo koristiti da spojimo dva kanapa i time dobijemo jedan duži kanap. Također ga možemo koristiti za vezanje trougloste marame, koja se koristi u prvoj pomoći. Ako imamo veliki kanap, a ne želimo da ga kidamo, možemo ga skratiti pomoću skraćivaljke, kako ga ne bismo kidali i štetovali. Kanap je siguran i može se koristiti jedino ako je zategnut. Ukoliko nije, lako se odvezuje. Negdje kad sam bio na nekim ostrvima, trebao sam da izvučem neko deblo, iskoristio sam jedan drugi čvor. To se zove mrtvi čvor. Služi za potezanje teškog tereta,
a nekad možemo sa njime povući i udavljenika. Par puta sam spasio drugare mornare sa mora. Jednom sa gusarima me spasio još jedan čvor, a to su lisice. S njima sam uspio da zavežem ljute gusare. Gdje li su do sada? Možda pecaju ribu, a na nas su zaboravili. Hajmo da ih pronađemo. Poka, mi se moramo vratiti u budućnost. Mila mora pronaći put kući. Važi druže stari, pozdrav. Zdravo. Zdravo. Mila, imam jedan poklon za tebe. Hvala. Čuvaj dobro. Društvo, čuvajte se. Čuo sam da je na brodu opet duh starog Barbarose. Mila, da li ti što na ovom brodu budi sjećanje? Pa ne. Bože, šta sada radim? Ko je bio od posade da si na brodu? Kapetan sigurno. A ja kuvar. A šta bi kuvar spremio kapetanu? Biftek od ajkule i puding od morskih algi. Bljak. Vežimo ga. Šta li rade oni više? Možda su sreli nekog poznatog. Vraćajte se, Barbarose, na brodu! Gusare na brodu! A, što ne kaže? Za dlaku. Mila, hvala ti što si me spasila. Nema na čemu, Frenki. Ja sam ni malo nisam prepao. Mogu li se pridružiti u potrazi? Ne možeš, ti se moraš što prije vratiti kući. Ali šta ako ne želim? Zašto ne želiš? Svi na kraju moraju da se vrate kući. Ali kući je dosadno. Ti si bio gusar, imao avanture, hoću i ja. Ali ti si djevojčica i izgubila si se. Ne možeš biti gusar ako već na početku ne znaš kuda ideš. Čarobni kamenu, da li postoje žene gusari? Da, Mila, žene gusari su postojale kroz istoriju, iako je danas cijela istina o gusarima izmijenjena romantičnim hollywoodskim filmovima. U stvarnosti, život gusara bio je veoma kratak, pun nasilja, sebičnosti i raskalašnosti. Poznata stara izreka glasila je nikada ne vjeruj gusaru. Generalno, žena na brodu značila je nesreću, ali je par njih ipak ušlo u istoriju, istina pod velom legende i misterije.
Jedna od prvih žena gusara bila je piratska kraljica Teuta od Ilirije. 231. godine prije Hrista postala je kraljica. Njeni brodovi napadali su bogate rimske lađe. Stekla je veliki novac i moć smatrajući da je gusarenje legalan posao. Savremenik, ujedno i saveznik turskog gusara Barbarosse, Saida Al-Hura je bila žena gusar i posljednja dama sa titulom Al-Hura, što znači kraljica. Njeno pravo ime nije zabilježeno, a ime po kojem je ostala upamćena znači plemenita, nezavisna i slobodna žena koja se ne podčinjava autoritetima. Čing Shi je bila prijetnja koja je dolazila iz Kineskog mora. Plašili su je se brodovi Velike Britanije. U zenitu snage imala je 1800 lađa sa 50.000 ljudi u posadi. Anne Bonny, poznata po svom snažnom karakteru, pila je rum kao i pirati i savršeno pucala iz pištolje sa posadom poznatog gusara Calico Jacka. Zajedno sa Mary Red harala je morima u 18. vijeku. Uvijek željna avantura, Mary Red promijenila ime u Mark Red da bi postala mornar i dospjela na brod. Mila, moraš znati da su uslovi na gusarskom brodu bili teški, ali za ženu u tim mračnim vremenima uslovi ni na kopnu nisu bili ništa više pogodni. Ipak, kao što si vidjela, neke od tih žena su svoja srca čvoravima vezale za more i avanturu. Da više nikad nisu izvela čarobni kamen bez moje dozvole. Stani, izgubit će se još više. Ove djevojčice. Frankie u svoje potrage uvijek ide sam. A zašto je tako? To je njegova tajna.